for me that shit. My baby, I'm a son coming who be for back to back. I bet you say, Mako. They show them my fast that piece as the Kaka Kamani Pebubas could jam me and a year. I will check for one Tiwaa tea, but in a mission I can share them out. The American say, with the only prophet Erica could send you. Now, me do fear my cheese, send me who could even have said no. My member tells me if she has some said no cray. My deep movement netis and no cray. My who say, Mammy Tiwaa, near me about my Sarpong. Ya Sarpong ya making no call ya papa do chedu ya sorry ya or cotton you man a money cast papa. Unyame saw also, Unyame sissy, Unyame usino. Sad on a making ya Sarpong. About one and a tune, many I friend Tiwaa the camera, as she was so said, baby and you have made day, Eddie, Charrier. My cheap video who said no. See ever pardon me chebi awa. I didn't mean naka. See a Sarpong yaria. Never pardon chebi awa. I didn't have first a feeder de fear ma. Ya tia wasi. Ya jitum. Ya Sarpong betun mama papa. I bet the other shop papa. Then the church ain't to be sorry. The patrol, Mami Tiwaa. Mon fire Sarpong to see a fan call. Ya pardon chebi awa. No kwa obenya yarsa okwa obenya yarsa orofo ensem ko bega se bia me gro papa dum chedua ho me ngro no me pese mutie Maame Tiwaa su a osu se garafo moa Maame Tiwaa o pese oyi e papa dum chedua ni paponefo papa dum chedua mo ko ekoto yo omo musika o jam kwanto yare a den na chese mutimi mo na mane why therefore o me ntia se wa comment ya judge me wrong subscribe share page like it comment she say papa dum chedua ti se oni we are seeing our prophet e den ye na ya pass ya Sarpong obo chese be bi odara no what thing na bi mo jini so ni papa dum chedua wa na obeto e ba cho mo enti Maame Tiwaa bransia me from Sobiana and I said I'm gonna say me to meet us so my dear world I'm a money I was I said to me every day I'm into it just before I will leave the away it's painful nothing to me it's me such a to hello I'm a star over there I say as a boy I I'm into it just you I will live there away it's painful my lifetime the idea who say atomia na edemi ku pa eno ne the most difficult thing me angasa me share no my life very serious it's like say Ghana de unim so bia wo yare a nkofo baka say malaria sa ne ade ndi me ko hospital malaria na mako edlu yare bia malaria sana ye fa wo ye shika krebi o ya zuga nya malaria afi na ekoso nti after be 3-4 months no na afi bebi edu no afi me sorry na nti bi ye me ko komfo anoche hospital no mo ye CT scan o mo ye o mo hu adikro a ema yare no so basa no na paralyze me dada mintimi na bubu kra mintimi sorry enti
Mam so koto konfanochi na omo ye CT scan ne x-ray omo ye bibi omo ehu na omo ye nse gise omo de me ba akra na MRI be detect di ntia ma basa na ye de me ba to ka mu ba 37 military so for be even Columbus apia ono yi ka ma omo de me ba e ba ye no MRI test no e chreze ehu ade round bi da me spinal cord so omechi o me ko ade dey round say omo ade round bi omo results omo nyae Jennifer! no na ema mintimi enanti a ema mintimi javi omo yi bibi na ye honhom fam ade anase honam fam me lifestyle no bibi ebetumi bia me kache nyankopon se ono na woni ozo honhom mo se me meni nti de to me no na me bo hom pa ese nti omo eye omo test ni wie no omo ya society da agi se omo ye message na omo betwa me mu ase na omo yi mi vocal truth about out na omo ha na omo ntimi afa akomechi no mo ndi afi omo be yibon bi nso afi mi waste omo wi omo de be nutrition e o memre mo nya ndi mo ye na omo ka je so omo wi operation nso anya de abetimi ahye da akasa bi o obi a oya nwumtuni nti mintimi nso nanti wi obetina hwicha wow na mkaso okay ndi mi bompa e kache nyankopon se ono anya madom Jennifer! na despite me no my ejuma che minyum bibi abobi ati disi tuma obonya omo na on say come despite me ko ndi omo so bai mu na the late akosi brenya omo bai we hu doctors ne no omo kan na omo fi se means bi oyeye ya de bai ani say how push na na say omo ye because of that na catch a confirm no choose no omo no ka say memra meye sa MRI test na and he say your more test na your family na omo so doctor say omo so hwe de omo be na omo try ticket say nka omo family go back to Kumasi do airport no aviation for no say once I mean to me nantene de omo ntimi family because just omo to plane mu seat ni na ansa na omo family tie ya na je say work na omo sign military ambulance na de me ba 37 ebeto ati e ba ya na de ba nse se ka san de me ko na sa sofu na me kan bi se ko mo ta be san de ka na fi kuma se bai sa ta bi ni na ye mfa ye nsa nso mi mu ye de bedsheet na pagya me go doctor sense mo enta achi me so mo ta achi me a problem ye ni pa be Jennifer trigina na mo so bedsheet no mo de pagya be da fa ko sa bi a ho gine na mo de bedsheet abedane ti mechi nyina start ye kru ni ade but adena wajojo na sana majojo men sanyira nya ejuma na serious nti na omo ye nso okay ye kudu Kumasi na konfa no chifo no nso fe doctors a omo nimu niam bibli omo fe specialist bibli mo ba obi aba na be ne test no ko obi aba na be ne test no ko nti omo wie ye no de omo so end of the results de omo so kan ya nse gise omo ye sa operation na 37 for no ka so omo be ye me no nti gise omo kan na omo de omo kan so omo wie a e be kwa akoto ade bi o gise omo 3500 Ghana cedis brebem omo say that's 2012 na ne yeto ade be 35 million 35 million omo say friend no pressure plate nti omo de be ye nutrition e o me minimum so omo ewie no mo de be nti enkoto adasere na no adane kai saa de no na ye na chese bebie kono ya de in fact na ade na ano aye ni sa nye eduma me na enti na ye den na ide adidie o ye den dware ye se mo bia sunso mu na ye den wadu so se bio se me junso ni ade a omo eye yi omo eba no mo be pagya me na omo try na omo mame rubber bi any ade afi liter na omo mame cut out ni ade a chese so utie ho adwiro papa dum che dua mesra wo we de oba na atofom no esrese ebie babu na wo da ha ebie a wo da ha te esra wo we de Maame Tiwaa mo kukuru papa mo kukuru ye papa ye nua ba ma ya Sarpong fa ko papa dum che dua sia mam delay time e mane en ma ye ntia se papa ye esra wo papa dum che dua do wa one touch out of TV for comment brati so do no asori Ghana for mu wuro me so badum chedua
oduo no asɔre a ne ba no Philadelphia adehye konkron osuafo ya Sarpong no ka adehye konkron timo fa no kopio na papa hwe no orofo high Tvgh TV one time a crowd she said we subscribe and share. That's still Tvgh TV. That's bye bye.